Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ini nggak ada expander guys. Ih, gila nih bah. My Kid Pokemon. Selucu apa Pokemon lo? Aduh, wingu lagi cok. Serba salah nih gua. Mau nyerang pakai daun dia burung. Serba salah cok. Gimana ya? Coba tes dulu dah. Redmi Note 12. Support nggak tapi? Snapdragon nggak? Gue nggak begitu paham masalah HP soalnya. Ini beneran kesini guys. Laut begini boy. Oh ini dia. Kamu kok ninggalin? Ngapain itu berantem di dalam? Dikasih sama abangku. Oh ya selamat ya. Tingkatin lagi ya biar pinter. Dan kebanyakan nonton YouTube. Belajar jangan ditinggalin. Ini ngapain ini guys? Nyebrang kayaknya kita ya. Abang dulu ranking berapa? Wah, ranking berapa ya dulu? Ya dulu mah SD itu dulu pernah ranking berapa ya? Pokoknya 10 besar pernah deh, semua dicobain. 1 sampai 10 tuh kalau SD. Enggak juga sih. Iya ya, benar-benar 1 sampai 10 pernah. Iya benar pernah. See, there's this Pokemon inside your Pokédex called Rotom. Really? Oh, I can tell you about Rotom. It is a peculiar Pokemon with a body made up of something like electricity. It can take up residence in medicine. Yeah, buddy, and support the crazy skill of Rotom. Jangan bohong ya, aku di TK ranking 2. Di, emang TK ada ranking ya? Baru tahu gua. Jangan bohong bener. Ngapain bohong? Anjir. Baru tahu di TK ada ranking. TK gua nggak ada. Helping hand mah move Pokemon kali bang. Ayy, masuk ke Pokédex ya. Jadi siluman Pokédex. Nice to meet you, Paul. Gentle on the goods. Go, okay. Si Jun now Rotom can talk right now. Oh di gua nggak ada, nggak tahu gua makanya nggak relate sama lu. Gua ada SD. Sekarang aja udah nggak ada ranking kan kalau nggak salah. Nice to meet you, Rotom. Wih, kita ada town map ya. Si Hau ngapain gitu? Kamu nih pengaman X apa Y? Kalau ini ya, kalau menurut gua demen ini sih. Veltal. Ya, Pokemon ininya ya, yang kayak burung gitu kan.
Kalau yang X kemarin gue mainin dapetnya Kijang, jelek guys. Menurut gue kurang bentuknya. Yelvatal gue keren menurut gue. Sebenarnya X sama Y ujung-ujung. There are some important things you need to know about Pokemon Z. AZ ya, Legend AZ ya. Akhir tahun. Iya, Legends itu ibaratnya kan, kalau Legends nyeritain sebelum ini ya Pokemon. Nah kalau yang apanya yang sekarang mau dibikin lagi tuh yang masa depan, tentang masa depan. Z apa AZ sih? Gue nggak tahu. Pokoknya tulisannya begitu guys. Yang gue nonton kemarin di ini Pokemon, channelnya Pokemon. Oh ini tempat ini ya, tempat batch-nya ya. Gue baru main nih, nggak tahu apa-apa gue guys. Anjay, the big black June, you know. I got one from my grams too. Alright then June, you two, how get a move? Okay. To trainer school. It's long road to become the Island Challenge champion, and the trainer school is the first step. What about you, how? I'm good, I just wanna play with my Pokemon, I mean, train with them, right? The Island Challenge. So this is how the people of Alola connect with the world around them. Lily, you take care of Jun ya, until he gets used to Rotom. Help him find his way around. Gila, kita ditolongin sama Bebek. Beb, jalan lagi Beb. You need some help, give me a little Pokemon. My cantik. Lily cantik banget ya. Lily, bebek gua mau goda-godain lu ya. Jangan, ini kamar Lily ya guys ya. Lusamine di Pokemon. Lusamine itu apaan sih? Nama Pokemon guys, gue nggak apa kalau ini ya, nama Pokemon ya. Apa nama kotanya? Ya, 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 ya.